So abusia for mama ngege ene ye Natina beef ekoso social media no so nkrofo etwe eye Princess Lizzie yes eye Gyamfi Owusua omuchima ono ana bitu eye mama ngege na waba abontia ba bechense wu osi bitwe ya ben asem ana chise nkrofo ekeka social media no so no ye ka obi a obitwe ne yonko a na ese mama ngege mom ana ebitwe no abusia enya asem ketwa meso se ni dim be mi subscribe to mi abel na awonchen like video no so na bibia enye kama pa abusia na ehu eye expose a chese eye Natina expose eye mama ngege social media so enim kwase a chese ototo ediku social media so enya asem ketwa anu odem pa na ye na enim se eye Princess Lizzie yes eye Gyamfi Owusua nanka yi na ye friend eye ngege ba Gyamfi Owusua na ensama ekoso no ntino akwa yesase eye Gyamfi Owusua e one mama ngege so enya social media so achise nkofo tag Gyamfi Owusua se ono no oye betrayal wa betray mama ngege na betrayal be asem na omoka abusua Gyamfi Owusua achechim ana owie no achechim se ono betray mama ngege mama ngege mbum ana betray ono eye Gyamfi Owusua no abusua ano oden o se ekoratwe bi ko so obaabi ekoratwe ben abusua eye mama ngege ana otwe Natina hokora enom enema eye insensi bebre na esi e wo social media so abusua yemuram na yente eye Gyamfi Owusua ayi na efe no eye Princess Lizzie yemuram yente ne nsam na oba ya we ka no afi ye ba yebeto aso enkofo bebre ba mi boss mu se adeti ma betray ngege o mo se adeti na ma betray ngege ena wa betray no ena wa ye betrayer ena wa ye say na me pese me no mo be kasa inbox mu o mo ye voice message bra me a lot bebre kwa me post ma dia o mo se an they never knew say I would do that to ngege me kasa ye nti no wo dwen say me betray obi ena me ba betray nsem mo hu say why na betray ni nyanko why ena betray ni nyanko big time say we no obi nam what fan say obi bia nipa no kwa bia wontime nwo anase nipa no ebi krampo na ebia ba bia nyame de wonam 1212 bi no ebi krampo na ebia na nkanya ne class ni wo but opon bibie mu no wa bra wo ho ase ama no bibie mu wa bra wo ho ase a show love everything to the person ba nipa ne bu sa wo ye jimifo bi a ase wo hu ne su nipa da and also without the person you cannot live without the person etini pani person kasa kire anyhow or person ye no match anyhow just like that all because of say you show love bi kire no wo ebuo bi a wo ya ye den wo de man nti no onim say wo ye nobody enkofo na mo binum mo ntinyo ma bia sinti no mo menim ni problem mo your right to some kasa because nipa sha niwa banyame de wo hwa akomam ena mo so munya nyankopon ena mo hu akomam ade enti ene ese me ka chema mo hu se madofo bebrebe ne nkofo bi a mo pe ma asem a mo busa me question say Princess mo nji ni da se meje sa ade ne da me pam chamo mla na mo meti momla na mo metie den pa momla na yeni nkomo Apostle Natina the King papa ewu eka baabi that was last year na oni Ghana anu mi sei enti no me hwe de Apostle Natina the King nyina ne tie wo enne no na akono na manije oye nipa bi oye good pa ena na mafa ne se me bra panyini ane me papa me bibia I used to call him dad so what you say because na me penasem epe ayi ingega nso asem pa na me ka se me pengega asem a na me di atro me penasem eti de na me ye bia it wasn't fake na me dona efiri makomam ya enyente enchen eti because of that ntina ne nua so no kodosibo that time ne de no wase ne nua me de na menim de ekọ ye nyamba so enti no me kwaye 1 week no me kwaye no bayi me kwaye ne sister Apostle Natina the King sister ene be hia me na me ne me boys bi ne koye owura mo na me no mo kwaye no ene mo be hia me eto mo be hia me ewo enkransa no ekwan mu wo no mo de me ko hotel sa hotel me kwa na ye kama etinyame ni nukure ni me firi hotel no wo no mo no me jo mo number se ba o me se ma ba na wocho dade a ayida no so me ye dai meba na ayida no ena me ye magrin se ayida no me kontimi jo mo number eti before that ayida na me be firi Kumase akwa enkransa no na me de ke buku mi hotel dada because ne ye nipa me ka ho nipa 5
ena ne yeko na ese me boys tare ne dabdan ba ku na ma mienu me ne me ba girl no ayi ma me kyerɛw yenso eda dan ba ku etimi buku tu ayi hotel a room for ayi ya kan say ye ne ayi ekɔ ayi no etimi buku room ni wie ye na me call enkransa no Apostle Natina the King up to now oni baby na me da oni hotel na me te he doesn't know anything even kula kofi ababo krampo himself mbo me obehumi a na bia me pia ba ayi na se anase ma ba program ayi ka ne say anase ye nyina be hia ba bia ekodi fufuo no ansa na black kofi di nani ayedai ehumi afre wi akire na ensem bebrebe bi koso me ko enkransa no so enkofo bebra no mudi adanse ebedi adanse se me ko no me ye life sa akopem sa kakaka bia me medu wo no mo no ena me kate ayi no life no me se dru me hotel me de me nyoma kosi wo no mu wie ya pe ena me sa so life ena me so life no kwa me sa friend gege ena ne gina phone so sa ema ne gina life no so kasa ya ma me ko Natina the King efie ekwatena me kwa na apostle ni around ema me kwatena wa anti anche na mu se kofi ababo so ayede asaba eti kofi ababo ba na nyina yesire na ayere ayedidi agora na obi apen be because black kofi me nim na da me hu ne da but media no so o ni pe ni je me pe na asem so ati ase me pe kofi ababo asem ankasa eti adofo ye kwa yie no me de me nim se adofofo ne anuafo mu bi ni akwakohia me ni motive bia se me eka ho apart from ayi na me koye say bia me kopo bi be me bi na awiu say dey o I don't know eti me ni motive bia me hu ya ne say ayi ni koso ye say e bia me try life no ayi Isaac na echa na me de amano no otwa na ngege ma e bia ye ni say fafa en de nye problem e bia you okay enti ayi kasa ni nyamu no me pam cho the momo hu ne se ensambodie bi na di asem na ba ntina me kire mu se this thing, what I'm coming to say no it doesn't have anything to do with the ensambodie what I know no de me tena se hu ye no e na me ka kire mo wa no mo ne they can't kire mo se ensambodie dey just by the way betraying ne wan ni fake ne wan ni nyina it's just by the way by the way asem entino me ya ma dwen se erade nyankopon sa na Friday no said about Saturday no ena so for chaso usuba enkransa eti me won ma me ye me life me kwade me hu no me hu ya ne se obi me hu di property because na me ye life ena o ka se so for chaso usu aba ho eti mo fa nto no so na so for chaso usu eyedai wakwa kan sa papa ben papa mo no enti na me na tima ba apostle yi na asenti me fa nto no so ene sa papa ni hu ebe ha no na me say sa ene me fa nto no so eti se so futa so wusu so te wono se wate da na so kwa atiri pa wote ba me de na binim kopem se oba apostle Natina the King program no so obe kan wo so ba me say because ni pa we na kan na se we na kan de men kai because na me ye life ba e twa ma so se sa de na ye de e koso and I'm a dean, and I'm a life, and I'm ready to talk to baby. I said me the to. Now get friend and found her. Between me to one of woman be friend, a guy, a boy be, a guys be no matter to brothers be, or more friend me. Some Milana or me may you a interview, and I'm if someone say, hey, now and somebody no plan and patch a mobile see and with the difference, sir. And the guys Debbie, you feel I don't know, yes, sir. Nanny and a giant my what I say because only me day into me. So I bet na media no watch it. It's Robert can be an enemy to tsunami yet. Mini problem bia wo ho so what I say because I used to call her say mom sir because na me pena asema ankasa enti no me ye life na me te wono ma na me hu se chaso wo so ba be Jones o fato me so adai fato me so feel never to me so papa ya we se me wa ha and the same thing yeah apostle be bo ni mire bi no and o mo kan enti wo kasa nya na me kwa me kasa oh okay you are welcome and ngaga friend me say princess adentina wo kasa dodo yedin won kasa na ayi ya kan say be say menya sa party ni twade yaade na me de me nyinam so okay patcho yo mate after na I used to the step because I dey na meya no I'm not on myself ya chira me de menya nko a ntina me hu sa me cut video no sa menya de yo ba ni nyina mo the same respect na be say me woman na me show the man
I did not do anything there. And I want no nana. So for chance Usu Kasa and the Minimum trials and some of original or Kaye, or can or life no, and one and you or Kaye or Bekaye. Anna, I apostle cry, Mecrameka said, Papa so need any answer, I'm assuming any answer. And I'm catching so free Papa, my man, and Casa. I will free Papa man and a cast of say, Hammy. And I'm a coming because I'm Papa Patron, my form of fat chairman. I have one say, Manu, I can't say, Manu and Tiao Crana, Casa, to cheer business, and you Manu. Who won't any packet to us, and maybe nipper bit semi, Accra, me no Casa Saja Pampacha Pachami. Papa so okay, no problem. Let me pan a chow. And I'm the me phone and I call me baby. And to me bedroom, you know. So for Charles, so catch there, say, yen, video, ah. About watching the passe, one betray papa, one for papa chin a buy, and not be say, into any problem be out. Me where ye na say, yeah, Sunday, Monday, no more sauce on the ball like Banam, so okay, as idea. Or say this is not necessary, and yet necessary, mount. But me the necessary, mammy, why? Sweetheart, my main casa, why? And to know me where ye na say. You know, Sunday na me imagine say me bana black of from crack as on be Monday. But say Monday no, say na live band bi kwaso e wo honum e wo fie wono. Ana na ye Sunday baako ba mu baako. Eti e ball live band ni wie ye na no papa na pawu because na me ba adwuma ba ba ye ade. Eti na me firi ho. Eti kasa ne namu na ingaga nim say me da ho hye hotel. Me so me hye hotel ma ba kuma se da ba me ba mentra life. Na me ba ba ye ma ade. No, I call Fred and I do know. No, what's me a phone. I call Fred and Natina Kɔťè. Oh, yes, I'm praying. If I'm sure my love and so my wife. No, I call Fred Natina Kɔťè. Say, a dear Tina, coffee, above Munina, Bakumasi. Now, Madame Wisha Hotel. Mr. Hotel, one more yet day. Anna, until I can't say, Mrs. Natina and Freme. And we some shaw day. And Natina the case, I either say, maybe I no a bread because me washing and no a brentino. On to me, Freme cache. Me one more, maybe I may cry them up my brand and mother. You want me, Anna, I real one of Musacrano. Sister Akosia, I used to oppose. I send Momo Mammy, semi from my apostle, which is 3,000. And whatever told my phone or so. Whatever told my phone, so that time, so let me new class, I may yama apostle straight. And almost sending flat or more for beyond to so. It's me send this canoe, just a straight. And I made a man, a apostle Natina the king, and to almost see free me my counting. So what I say, it's in a maybe post the apostle number and say, a friend of the more beyond sending more number, and for some account you should be. Almost sending from to apostle Natina the king, you know so. So I'm on say the ample because almost sending us a boss and all for being to so. And apostles, you never know one class, and we will come say, and one so one grandson. Until we are, Miss Sunday, a scanning back a my apostle into Munyay. No one was sending voices missing. Gyamfi Owusua. Apostle was so good at seeing anymore. Me name's apostle, and I say, yes, I did it, I mean to mean. Me name's apostle, and I say, hey. I force of power after them in Woody Amenya. And I'm saying, what? And I make my church, me a voice message man, some a bekumasi. Now, say, to our day. Me dear my bekumasi. Me need reason being here. May send the idea to page, you know, so say, or be a best or send this command at Tina, be a one sending from any street, and my name sending to my phone, so I ain't Guasia. And was seeming good delete it, you know. Natina the king, Momo number, now, me dear two, and we could delete it. Me could delete free me so. And I'm a pan at us and meno. My new madrid send me be posted at Tina Momo number, so me be good and the say. It one day won't find cheme. And was saying, and yet, so I tell some of Bekumas, no, are you okay? Now come out, Tony, because when you said after a minute in Cranston view, are you okay? And I'm a year, me send it a person at Tina the king number no. And I'm a catcher, I can't make a chance a person at Tina number, my pop with my delete free, it's me panic show. On fan chairman, I mean, imagine some good Natina anymore, and I say, Bibisa. But almost send this kind of mamma. Now, may send your motive film account to Muntia. Or say, I had a river send ya, ye catch almost send a man Natina new straight. Why? And form a number name at two. Or we, you know, what catch or catch a person Natina that can, it is say. Or it will back a canard, me.
wakeka na adwen akyerɛ me na owie ye kora mpo keka na adwen kyerɛ me wie no kwa wasa be pama kyɛw mpo so what you say owie na hu sɛ mo kuma sena na kuma atɔ ne no sɛ obɛsend message sɛ wo the princess sɛ wo ye kan sɛ me kasa yɛ sɛ anya oda de fa kyɛ me look at this oh ne nyina mo na ma fa ne personal enuma bebre na ekoso na ha adwen pa na ha adwen too much so obi pe wasa no koba na sa wo pese wo ye nipa nte sa ala wo pese wo ya kwa nipa nte se no lie be something like that say dimpo say obi frame mpo no be pamade na say bi kura mpo nipa no misunderstanding bi ba mpo a on pese obi bi wa no mpo a kire wasem mpo ene nipa twan to chen no kore obi be tima ka say but ade che no asa da no na no say ya na e ya review say ya na ye de you on be so be tie wonu mu asem bia ba we nyina mu no be timi comport me self so ne sa woman we ya tsena be pem sa abre o ba say ye easy so won ne engage bet tsena so many years say be pem na won ni nya asem da enye easy o de e twa me suru mu pa ne say me wo honom ena ngega fra me no obusam se nkoransan asem no sofo chase ba ye kosi se me kire ma kire no se na wodi Natina de ken yila to fon foforo so se wontie me wodi Natina de ken ato fon foforo so se wontie manumu asem wontie manumu asem se kam ofra me na me kasa no ena me ka abone a e ka Natina de ken ayire ne ti ni nyina etwo ye di nkom na Mrs Natina se wo kai say adanu say ngega flow say nam say ai and wo kan sem 1212 asana me gina so na me odi mato foforo so say me ntie but say me ena me yes ade we kire na mo de conclude ade we yo say me ena me yes ade we de kire ngega de brosco to say me ne kasa me de obi wo flat to fon so say wontie say de o se ko ke party de year no a enka ebe ko ne say ebe kwani say ye wa ha o ena na me ye me life me wa ha ena na me ye me life me hu ya ne say me life a me ye no me ye me life o me hu ya ne say life na done different thing altogether just like that na say ya na me tro me comment bi me nim ni ba ko o screenshot ko ma no na be post I say, Princess Lizzie, thank you very much. Lizzie Owusua Gyamfi, thank you very much. But meanwhile, no, me ba hanu me say no. Man betray ni da. Me betray ni da. Say me betray no. As onu timi etam me recording e be boy abra me twantwonto no so asem ye ba ye na echaso wo so asem ba nya me nyina me ye di o man ka se we na wo hyemachi ana na wo soma me o me ana me hu me captions bia na ekoso e na me hu se eye se me be defend se papa no betray papa na papa be mpanya papa no sa ye hu no enye sa na tie papa no nyame nwom wo ni mu ode ye adwuma etu onfa boni hye ni mu so I have to come and say all these things said be ya enkofo be hu se papa no mo ne nam no se o musi hu no nya sa na tie etu o mo ko ma comment o me na chofa chat o betray papa no after wi atie ko si sai ni abetna se be bom manu mu asem just like that why na betray will be ye kasa me ene ngege ene me gina ho a why ene betray will be me betray ngege o me betray na me betray ni so da eso so twa de ode aye yami o me makoma yi aso no wo kwakọ set confusion ma Natina yere se me wo ayaka ne se me hye hotel wo ye dey me makom ba bia ma han me hotel se me di 2 years kula wo no mo kula mpo na menim me pa mo cho betray ya ne sa no ne ba ye ne nyina de ne woni petiri mu ne se me princess me call ye no me ne Natina de ken champion teacher se betray ya bam emfa we no ba bia emfa papa bempa ensa abode ho ba bia me na me di me sesi bu aka kire mo se eye manso bi ene kratwe bi na ekoso abra na nya sa na tie enya sa na tie afra wi akire na me tete nsam se me ayi Natina pe wo to bia ma me na me hye Natina kwampo ba ya wo kwa akra no na me princess me ne kwa akra abra me ye madwuma mu na me ja madwuma se me ne Natina de ken kwa akra like how can all this thing be possible? Na even po me nim kopim say look at the way adano I can say me frɛ wo no na me pe apostle Natina de ken a wife
na me nim no ne measurement ntimi na me focus so na woni wakaka me say ono height nyina ye pe ngege woni ngege height nyina ye pe eti na me frɛ ne dia pe measurement am because me nim ne personal ba ngege betimi a describe na che because on fashion we nani so pa na me frɛ no na me say maame me Natina Kɔťè measurement yen measurement da pam na yen tuma white amano na ebomu no ne measurement na me pe no me nim so ono height ye pe ntimi so describe na me nhwe na me tim fanye measurement no ma no and was oh me ne tintin dia ye pe but baby am form no eso like a more du chain and dia ne kakra and what describe che me fine ba wo no fo pa apostle efefina no apostle de openu fu it is a won ayi ye kan say wo hwe na say woni no fu am enko ho look at this mama enko de be ho afire na ma ye basa na say what is going on eti wono ma na ma ye basa nti anwumre mo no na me frɛ apostle na me say apostle me pa so nyuma bi ko so am ntiase you ade me pacha wona na ngege chempana na bibisa no because na you strange mama so what is going on e die na ekoso nti ama sa ngege ne metwema so within seconds sa aso ne metwema so bi aso ne me wo problem bi me so menya ne se all because of a year no eti na me kra me nim se ya enka yie ne ka me nko yie ne da that ne ho do e de Natina Kɔťè ho do enti na ma me ko share na nan because see na nan ya me koye ena me konso nya me ko na me koyo me ne me mama ne koye ye nipa 5 me ka ho 5 boys 3 ena ma baba baako e ka me ho ena ye 2 so what ya fear Frank say bonsu sitat untini o ma biase bebe se ase enwoma bi no omo ya enye sa na tie sa musi hu nnuoma no enye sa na nnuoma net ye o enye ensan bodie anabi bi sa eye kwlatwe bi na ba bi ya ye dwen se me ye bibi se ya bra enye sa na tie up to now Natina Kɔťè up to now Natina Kɔťè oni ba bi a hotel kra na me princess na me da bra ko fi be di adanse a up to now oni ba bi a na me room na me da wo Beni baba ko pe ene hu ba bia na me wo kofi ayi ye kan say yaw bedi black yaw ene hu ba bia na me da room na me da no oba wonom e be nyane me be bopru no be nyane me pressure so pe na dodo because me nya time on 90 me tu kwa bi sa na se nya chance ai na ne de me fa ni agro me da ma me ho ba me da nkasa enti de na ekoso na e be nyina enye you know enye papa bempa de ye by the way papa bempa de ye by the way o by the way and for who babia problem ni nyina ne se ye nim se me ne apostle Natina Kɔťè twempna babia yina to asem ni nyina nie ne tentene ne kofa ba ye nyina just Natina betray no say bi o ne me ko twempna na bibisa bra ente sada how can this thing be possible ebe ye dey na se baby kwa mako ye me investigation ena me so be ma ne ba ho ena me ye say no me say Natina Kɔťè kura ayire kasa na me yem kura hyehyem say can ngege do this ngege na me nimu no na nti wati na ye me boni ente de e kon frem mpomu same na wo ko frɛ Mrs Natina back door ka kire ni say ayi ya kan Kofi Ababu ma bekumase me da ho hye hotel abra hotel no obi wo ska na me gi yo enyo obi na tua me hotel ka ma me yo mia na me tua me hotel ka na me tena mu mia na me tena me hotel ka na me tena mu hwe look at the way emre bia me wo honom na sister bi frɛ me no so we pama de ye nyina ya busua ba ko frɛ me no na so o ye bibi se ba tension na nya ye bibi ba o kente da bi wo Accra etu be so bi ye den e de bre me bata so person ka utofo for am so so ade na mfa wo bebre di a wo de anya fe kra de fa bla ade de no se akoma aye fe de me kokrom na mabayi me kwa na me hu ayi a na me hu fabric ne ne be fa na ma to plain kente na me de aba be ya ama se me nim ekoye fa so se na ya agenda bio se na ye die yo me nim me hu ya ne se omo de kente na ba me akwa di na omo de aba na omo de ba kente na ni de na afu ankasa but it doesn't matter me ko to plain one na me ye wie ne pam a ne ye be di guma ebe ye kama ena me ye den because talk ayi no can say plain wine na me ko to ye na me de be ka kente no me wo ho ana sister na sa afre me princess me nya mpam ayi ni ti wo de mo sen family me na me meti wonu mu no
master yourself wo ba be suma me ma akoto kente play I can say de ne be bo abura na me de amount na wo de akokoma hotel ya abra wontua meka me na mdim sika fa aka mbi ko okrom ah wa ka beti ase ana me say se makwakoto abade a ani se ni ba ne nyina mu no ye fa no to nchen me wo wa na ya can say Rati TV afre me Rati frame ya I was say sister bit a phone no so abra sister no kente e kodue wan frame musam you anya you say nya ni panim guase ene ni pa say ya ene agenda bi ni pa epeso mo yade obi adwuma ba fam no mo dede bi omo ko adwuma didi mo mo ba wo mo a e ka sa de obekoso na sister na akache Rati TV say me koto kente no 1 yard na awiase aboba wo say koto kente 1 yard odwomu da kente wa ayi kente esini ba ko na ekuta me ba no ena mabie mu amede ache mo nhye se na kente tio kente yensusu ne se udi tape measure to ho esusu ne se 36 inches o enye sa na tio kente ne kase nyina ni enti utoba na se ode pestai kuntan ne kase enso a enye se dipa ni twantracho ne kase nyina ni o kente ayi no eye lie 1 2 3 4 5 6 7 8 ene na ye kase wo mu no ansa no waba 7 ansa no waba 6 ene na ye 6 ya se gu kente mu etikente esan kasa eti so pesta kuntan ya gese wo sa tobi ye dai e ka wo no nya style ya wo pe se ye twetwe bi no na twetwe obi die afre no menu so kora time ena me ka chen se afre me ka chen no so no problem sister ama ena was no problem ena was na wasani skama me se me koto esini ka ho na me fa me ya because enso dia me de ye no na Rati I record me akobo akire obi say ayi wontie se asa adepam opa ko wiase aframa nyina ko busa say obetini aba mo bepam ade woni beje pa obi so beba me wonum na ninje that is the fact obeko bebe foforo ba bia wo koye ono koye na nanije wo ko wa ninje eti obi a wo de nipa bia wo the wo wo sitie enti oba mo bepam ade na so wani anje ho a wani anje ho a next time no ebia wo ko bebe foforo woni beje ho ena ko bebe no wani anje ho na ba me hanu ma ebia wani beje ho be yada do wa me si ya maduma sa pepe na tie ade pam ontimi nya nyina 100% da ebi wo a like onu ankasa timi tam na tade esem paso no o take measurement ne dia sende wo eti enen na mani ada ho e wa ade pam mo abie ma adwunu ma ankasa eti ene obi a oba me bie be dia dance ya se ansa na mepam wo ade ama wo no na me de wo gina video call so what frame video anase wo nipa bi oye good obe take measurement amount because measurement ne de ye bibia me ana me sha ayi a me da soro bi me she go that ade na maye ayi bi a me de ato wo no eye me ana me da wo sa no so what you say me a enti no me pa ade amount na se bia 1 or 2 bi obo was ne muso ne moye say eye measurement ade pre me na me de aya amount I don't know you anywhere it is oba na se muso a na me adomo no ya bobi da ho na wasane enye problem bebre ba obi wo ho no ma wo pe wanim gwase o say do you or say you do nothing prince chat oh mentiasio bra fere pamente obro fonase enti obia wo de wo si eye ne nioma ena akotu style choose style according to your shape men ka say ayi nipa so social style we it will be the same thing. What sharp say you the same thing and answer na me na media no so na me hu say obi post here or say I ordered this and look at what I got the way nipa no kura gina wo krampo kaka odi twa picture no kwa hu say nipa no onye guy one style bi wo won ma onye guy don't venture because do be say ashad here no echi wanim e de ayi wunue guso any say you know and no kura account yamfa ni nyina ntonche engaga sa ade de she is the best sa ade na nya fete sa de kwa do be sia shata ade no na aya akono keke so ati ase sa ade no ko ade e ti se bi ohun so no ne shata ade bi na ye wo fa na chinchina wo so wo pabia check the wa wo sitie ansa no wa ye yi e ti na me hu se nkofo bebrebe so mo sen nkofo adwuma me ti bi so mo di na me hu dia me ka kire wo mo. You have to choose your style according to your shape. Obia with your shape fatano. Obi wa obetima your corset or what two baby akama. Obo so na fu asum bebrebe. Fete ne sami man enya will lie. And once we me chafre collect wine. Na ye yi apostle Natina de came me pam kente bi manu nyan share.
What you say? Was a princess me prefer? Which I flare mamma? No way you say I'm yes. I could be a minimum the measurement. Me could be a come. And the other phone. I did not betray Ngege the Bloscoto. She betrayed me. I did not betray her. She betrayed me. Only they betray me big time. So what me free me chico catch Natina the Kenya say and I do no one frame me. Na me the hotel one more yet day. Again dear on to me none who no who made tail on her. Abrana me work Masia me be me do my you. Abra na me be me do me you. Me be jema when you say me show hotel and Natina on hotel baby na me share the room baby na me show said ye. The patch of me will be behind hotel my men the move. Sammy Kuba be never send me here. Me baby Shanway airport, Ayakra airport, and Gagamiana behind the hotel. And I may die. Hotel no, it was very expensive. None boarding pa. Niana me die 2 days. And I'm sure and I may buy it. Natina Bagana, one man when and you die. I don't care. Nina me do it. All because of what? All because of what? Minim de na ekoso wadu muda onji mi enida enti nkofo bi eto no mo peso mo omma nyoma dead say like me betray wa eyese wo ba na wo kire mo kase me pa chew wo de me na efe me madam betray ya da bi obi betray me but this time round here Princess Lizzie no na betray me na me betray ne big time me enemy betray no na wa ba no be kana ko biate ba wa ye din do ye yansa o betena se obo manum asem na wiase wan na obi na onni nkomo wan ene obi na ma onni nkomo enye voice message ma no ene nkomo de me ni wodi bebrebe ene exactly na be bonni nyina betena se ne bonni nyina dito say ni ko be frew na say misunderstand e ba me nim say wo record be bonni nyina oh, if you see any nipa nante saa o, ye ni nipa nante saa da. So ye jini jamu pe wasam no wokoba. Now to me, yes sir, the ratty crumple ye adana ye me ja because so ratty you be me penasem ankasa. Na me penasem. Na nipa na free chant to me so. Wo say adentina me chere say kente omo ton 1 yard wo krom. Wa wo tie me bia wo be die di second one be tima kan say kokokromo say e ba che me to kente to 1 yard one be chama kente ye to kente ye to chama nwene ndada eye we die kuta me be ya wa ba mu eye 2 years since am mo kan kente mu but ye kan lines no na de kan lines no ene de kan ene kente bi wo no ma na say nipa no otua kai a eye say wan kasa wo yiyi na wo sa hyema no na ebubo ano kama bobu wan sika sam wo fom ti wo nya sa de no na wo pam ne sa de aba no eti ebo no oka sete so a ne ehun so ho odi ntumi na ya tewo so anye ne be ha me ho abehye kente na ma wo because enye pepepe o ma hye no rough enti no me designer no se wo sika na me bo obo no or say how can you fight over someone's husband I can't think far me nyima de koncha no ne me twesa akola ne sa no be ba mo chaw life from me be ye no say I saw what I saw. Papa Bempa say it got nothing to do with that thing. I am Natina the king want to pa and a nail cost back door. It's me Pamucho. Those are on this idea not to Mutimu and yes, Hannah next year. I am Natina the king. A quarter want to pa and a nail cost. What you know, Monsieur Sano, and no want to pa and a nail cost. I am not. I blame any meeting, men none whom put that. Enipa me fan sana papa me brother me bibia no eni mitiri mu dan look at the way do a chire no e na obi ayi yeso obi okuma so pamade apostle no so kodi ni bi okoye ni say yeso obi o mama me yefen mama usua o Germany look at this eya na kofo bi wo no ma de wo ma bra bone de wo mu say ye o mo nyoma no enti sa no mo nim so bia so ye me life ya me ye me nim say de nsem bebre so be sa eno sa na me so me pe say de nsem ba so what you say be person again some back because say the jensu ye no sa na wiaso ye den eye sa na wiaso ye so betimi titi obi e fa de sene ba e be ye abia mama papa no ni panti beton be sene kwase ade a sa na jensu so ye no sa na wia be ye me se me no obi pekin tokwa me hwe de water caption me block no me hwe no me said oh ye bibio minimu no ye minimu no ni we na target no that is me enti adofo no me pam chow awrade di mu engege we betray me big time
or ye betray ya mu betray ya ankasa ye ka so be ye betray ya ye ngege or pretend first na minimo et be bia me ginidi to that extent say be bia be me so ye innocent obetimi afafo aflaw ono wo di nkomo wo say oye what can the nyina wie no wo ba be kasa no atwefo o record bo say wo record wa onka bio because o wie ya no atwefa kakra brother come Natina the King no atwefa who does that abra me nye obi da to that extent what frame now the Natina yila to so etika me kan boni a e ka Natina the King yire wante we nyina ye boni a wodi edimie wa ye me boni ente de ne nyina mo ye din na wote wono na won kasa wa ye din wote ho e na won kasa na kofo din nsam to me so e na me set confusion me na me di say ba me ba ya me ye my life no oba be tura to ne wo say my life disgrace on this app will be more than to jagu I am a question or trot to what I know. Me last disgrace. Make us say, so be a patch or moment in the baby, near you and train your baby. Now, my life here, my baby, or being Trinity, Donya Copon, or being many brave Breno, or being Trinity, me no when you never was say, and I make a tremor. This is the time. This is the time. Hey, I didn't know. I didn't have cost to crumple or near my Yamasano. Share. Papa was about to me betraying and then I'm me, I don't give a damn. Papa then pack on your recording, no. Every boy, now me you hear me be back. Me will hear me bro be back. I don't be now so and a man from me trying to me call uncle boy a shower and I'm a bram once say it's sure Juma a poem who come when we name shim. And you know, so I don't be and I Thomas now me a record me, it doesn't go anywhere. Or be one will be no more, uncle be once him. And I be saying, and I measure so many nante say, or yet life, and that's what I felt. No, my coach phone 10, some about recorded that. There be. And child of from get here, a cantena, a gratitude record day, men and what butch them for 4 back door. Meaning I have a woman some or butch them for 4 back door. Just say, or moment if you not some best medjumo. Me won't even say medjumo. To me say, 1,000 will go, 10,000 will come. That is it. That is all. I don't know what much betray, mudi blackmail media. I'm here to tell you people say you cannot use this at the palm to you can't say blackmail me. Me my near Juma medidi. Me ya Juma medidi. And you know what is my problem? Me mama media so na me pa ma dia dada. Na me kwa menim se bibi e wo media so na bibi say so what you say eti so we betie ma asem bi ene e bia differences bi ene misunderstanding bi ne on say begin on abotefo ye aduma wo be share challenges bebre ansa na akire wa peke nioma sisi ya metie 2025 ya metie hayi de masua nioma ankasa madwiri mo bie eti no obi be pamade a me busa ne questions answer so sister we be pamade na ansenya wako choose obi style ya utusu ya de ye pam sa style man na hyewa wona mkro be besero na ye profession a different way come am say be o share so afata wo kama that time will come be say a picture and beto na mde na to na wache so bi pamade me yi ehemi me nye photo shoot o be ba ko ye photo shoot enche bia be de ye photo shooter wo be who difference from a ehemi Uma bo se ni mu na ye bread aye kama fefefem no me hu sta me sinka moton photo shoot is different from e joko pick obi style na se the photo shoot atoso na ya blend so kama me dofo me fa me compare wo de na wonchi wanim emfa enwi hyeye wo susu keke se wo susu ade a is different from say what dress ye bi a wa sha ade no se wo obi susu ade keka the one tiri ni petiri wi ene nanim so count ma nipa ho ye fe pa so uchi wanim na wo dress kama wo sha atade ne awia wo timi se wo look so lovely but se wo susu keka uchi won ye tan obi bia ya wo sha be ka se no lie but wo sha wie na se wo de wo nyoma na ka ho aka de na wo hu ni palestine na ye wa kono ni nyina ka wo bi ene ma na ye wa kono etimpa ma chew adofo no aha we are not joking here adwuma ye no se wo wankasa wo hu no wankasa wo de wo pe ehu wo shape ehu de way si be kwa amawa na wo de ba fine me kai emre bi atwa na me start adwuma no foforo no that time kampo na na brown e le bo advert ma me pa more pa
because na bena do or yard better ma what him say yes or you ni yama yard better ma on the yard better ma me ma me kwa akra ko ni fie e go ka che ne say ma me menya sika binti na yard better na yama menya 5,000 me dey blow na blow bio na no ka chem say no ah princess pa Gyamfi there be fa ko bra one jimu 10 pesos na brown one jimu 10 pesos or some me discani nyina sa ba kumase na me yama de se me to enku e ma no e na me to facial eno kwa ya ketu bi no sa age me enti adofo no me ka e wo hanom se e hye nyame animunyam ka bibia se sa ayi na be bae ne de na ye just by the way emfa hu ba bia eye frakadam keke betraying ni nyina apostle Natina the king so onima na me ka kire no eye kolatwe na yanim se me ne etwempena ena me so emma mitirim eno ho ne sa betrayal no kaswa me nya kaswa sweetheart na what to say kaswa you are back again what you say matewase pacha me what me nua matewase pa say ye nyina ne ye nie front ye nei me nua ne mu bi no mo tro caption mu di matamo no eye sa na first me bi atwom no na ye nim because ne nim say enipa bi ye innocent to that sense ye gu na nim ase kwa basan krofo bi ho no ma o ma ye omo say ye ka ne say ayi pa e no mo di ayi akata omo so etu hu the read them before you know them no na akachi but enkachi sanka mi wu ya e na akachi ba me wu ye kwa na meti ase ne de enkachi sweetheart beba mo me number na me de ate wo no mo no e ti so be ka kire o back door say mimi ko to kente 1 yard me pa cho kente 1 yard nim wo ba wo kokro maka sa wo to kente 1 yard ko ni pa ko ba ka sa de wo ba system ni mu nche ya na kente ye to ni 2 years e na kuta me ba na wa pie mu no se na kente nyina ate ye we say we na kuta ni sa no ye to ni 7 million ba ko pese yi no ye to ni 7 million part ye to ni 7 million sa kente we ne kuta na san ye to ne 7 million o pa fa ko ba bia no mo kan che se ba ko pe no ne board de che se wo to me ese ne nyina bom to mu yi ba ko pe na mawa eti no eya na wo to ba ko eya na eja enso be ye ne dai because they don't want o mo be so mu beji di ama o ene kuta no ene kuta no enti adofo no me pa mo chow ewurade di mi se ka biem sa so for chance nsensem no ene ba ko usu bempa de ne de eye frakadam asem ni nyina na mabo ni tofa ne se yesi kofi ababa kumase meda ho hyenkwan se ho ye den ye ko frɛ Natina ejere anadwo bo charger kire se princess hotel to won frɛ me nya den ma ko me baby na se ka ma brɛ na ma han hotel na me dam na me rest wo se obi me frɛ me nya den so even poso no obi kurupo ekunu diba obi aka say me ni do but that sense I say ebi ko eyi sa check for kwampo chekola chen awale fo na ankasa eno na mementi ase no ai was it this is Mrs. Natina ana Mrs. Natina afuna me kan me bo wa me frɛ o me pa cha o be frɛ wa na so wa me fo betimi afrɛ me line so anka me pepa because me pebibia no kure or say you are not poor. Why God created you unique. Thank you, sweetheart. Kakra but na wiase aba no obu wo ade a wo ye ne nya wo ka ya po be so otu anu aduane otu anu aduane gu a enye she but no kure was say yes she did Mrs. Natina wo kroma ana wo adwuma metumi afrɛ wo me ba cha odwo to fo so abala me gina wo so ana ena no ne me kasa ana se na nya ne kore Mrs. Natina what they want to or they make ne efa wo mo ho pe hey how can you do this wickedness any so do obi wa fan so obi bia obi chine bia na wani abre na hu nya wonyo ho on de wonam ena fon ko no de nam ena prepre ena menene tra pompunanjo. Why any nkomo? Why any nkomo? Because that time na me can say me anga sama de nya na betena bontina no twabo me no me wo record bia me ba kire wo me wo bibia so be fire me ba kire wo he me wo kikisi wo bibia na se me ya me ba kire wo enti no me the bia be so be ye bia everybody's welcome
Some me disgrace am dey be free media we say so be church to da goodie. Ene omo no mo bone me nipa because me need the Panama me first me nyunu ne ho bone you amanka do be say was hey what dey say what dey we free we because I don't have any bad idea for anybody. Me ni bad idea me nye bone bia me ni bone bia tie obi say me need the Panama me na chese me ne nam odom makomam ma adwemu me bia mu e na ne nipa ne nam eti me ngege because na me mpena asem a na me twantro kopem say do dey share me ya me blocking ni WhatsApp ni ba bia ene sa de me blocking ni ba bia ene sa de panyi bi krampo frɛ ena na ye kan say me nim enkomo e course o back door me nim enkomo e course o back door ena wo frɛ me busa so gem of family number e busa me say ade ena e course o se di ade na ekoso ena me ne me maame ngege nso so entema ye style bia ye de ko hye Natina de kia na se ena me chi mo chen se no de ya me ya afre o frɛ ye kan se papa ne se ono ne di nkoma na o frɛ me so to so eti papa ne ye no ko ahye da ka chen se me be se o ya advert ma no o se menye na de na me jaso di na me sere na so ye ame kwa me ne wawie me ne wawie da kra because Sadia na wodi ageme no se me nim se me maame no me pewasam do eti me firi makoma mu ene wodi nkomo na wafo bi foforo de atofo so se wontie manum asem no ai we de yekuma asem because me firi makoma mu na ka me ka asem bia ese sen ka me ka enka wodi mato amaniem ankasa ka wodi me ato amaniem eti e wono ma na me ka che papa ne se man kasa biu because ono no o engege yo bia ne o kasa unka biu hwie wona ne kasa wonka bi da because say won oya life kra na okofre wo so krampo na wonya bi kra na waka sa enti wonya bi na waka wonya bi na waka eti that is it sa asem ni nyina no eti so okoto obi say na yi princess na be kan say ye na yi no na man tokwa ba ya me pa cho eye kra twen simple as ABCD enya asem bia yenim se me ne apostle twen kwala twem na etini betray abem Natina betray no ana yes ensem bebrebe eye ni nyina ni asem tentini ni tietie nyina enu nie eti wa wonti ase bia wo betimi afa se maka no so na sa wo so wonfa nya hwe so a enu so ende ye wankasa wo benku ba ma be ka no kure wasem ni nyina mu akere mu se de na maame ne dwene no onim se Natina de ken kwate no me so me kwa dibi kwate keto na ye ka so se ye kwate keto na me so me kwa pebia di abra sa dwene no enni mitirim me ko se me ko se me maame nua bema ena enye yi na me ko danti me ko jame uncle yie that is all nothing else again eti efina di kure so no obi nam na wo jiwa kuma mo mano because any panel one day obi betray wama wo no wo twe ho a wo ntia se da ensema me kan ye nyina se me boa Mrs. Natina de ken embla number expose me simple as ABC se adwembone bi ni chirim efa me ho a enka won kan kira me se Natina de openufuo enti sa wo kwon na wo ni nufuo de a obetwa wabo edi adwene na ba wuchirim ntia wo dwen sa edi adwene na ba ni chirim ohun mi a enti no Natina ba Ghana one me ba Ghana first no otimi ma me share mu nyina be share Natina ema ayi ye fe ne say first ayi kan say do ba chi ba first e be share no ene Natina kwa mo ko airport ye picture pictures ba me kwa do me hu Natina da because ohun me no no nim say me be Natina enye papa ba enye sa na tie style nipa bi ye na de emre bi say oya ade bi eye me ya na oba Ghana no or the metro man phobia no mudi na chi na oya no say oh what I can say fight no mo be fa na ya na like fight na den ne boarding it is a bit to me dan come saga bodyguards for ni kan okuma say na ka me han hotel dia man why oh wa yire say me ne be twem plan na say me ne ba be ye dai abra wo hu do ntika me akra aye kan say kuma say ba akra ba na ko ba be hye mo airport no no manante no eno che so Erade Nyankopon Natina de ken is not a betrayer, he's not fake, he's original, he's everything or a lovely manner obi obe woni bia penase because obre ne ho ase o yes listener o ti asem
Sa apostle Natina Kɔťè ya de na okache ni sister ya ote wonka otie asem bibia kama so wate ase ewiase obie no wonka obi ho asem da obie no ne obi ni hu obi ho konkonsa da apostle Natina ebedi ho adanse se ngaga oni medi ho konkonsa bebre wono so ni medi ho konkonsa bebre wate ase wono so ene wono na di me ho konkonsa obi ho konkonsa bebre eti obie no ewiase betima ka te obi se wono obi nama on di konkonsa o back door da wa be ka se bia me se we are trofo I am not perfect mako bi asamda wo so aka ma asamda enti eno ano no eti mum ye nja victim pray bebrebe na ye pray victim wa pray victim wa victim pray no emfa nko ba bia eti me pam chawo se me ba ya masna baba bekani eti me sremo mo ana mani abrem ho ana mo kokote no ho twe Natina Kɔťè ho twetwe no me Kɔťè na ha anya me media se me wo media bi na media anya Natina Kɔťè na me kwa kodi eti pam chawo munja akora twe bebrebe no ene back door say no so we see answer no ani akwakwoti e dey about Gyamfi Owusua so acheche ne side of the story ochima ono bitwe mami ngige mom ana ebitwe na achese wacheche ne nsemu bebre ekwan mami ngige e dey na fa so e wo social media so nyama wo ye e dey support mami ngige a ni na achi mami ngige ebitwe no wase eye ne yayi pa na se de nkofo bi tim monten so na omo kire se onom ana ebitwe mami ngige no se enye sa ana eti abusua osu betumi akire wadwen e comment section ho na bibia so aye kama aham eye insight any dim me an subscriber to me abel na e won channel like video no so na bibia enye kama aha na busua me de osi makraw